ha prometido que con abundancia nos bendecirá, arena del mar, nos multiplicará, 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 arena del mar, nos multiplicará. hoy más que nunca Dios ha prometido que con abundancia nos bendecirá, hoy más que nunca Dios ha prometido que con abundancia nos bendecirá, arena del mar, nos multiplicará, 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 arena del mar. nos multiplicará. Alabere, aleluya. Alabamos Dios, tan grande y maravilloso. Alabanza a Jesús, aleluya. Oh, Santo Jesús. Sí, Señor. Como arena del mar, Nos multiplicará, arena del mar, nos multiplicará, arena del mar, nos multiplicará, arena del mar. nos multiplicará. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Glorificado sea tu nombre, Jesús. Junto con nosotros, hermano pastor. Glória a Jesus. Deus siga mencionando, meu irmão. Glória a Jesus. Abrimos nuestra Biblia nesta noche en Hechos capítulo 11. Y siga alabando a tu Dios. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Alabanza a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Hechos capítulo 11. Aleluya. Travail chapitre 11. Alabanza a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Grande y gloria a Dios. Versículo 1 al 3. Gloria a Dios. Mis hermanos lo tienen. Alléluia. Alabanza al chapitre Señor. 11. Verset 1er, verset 3. Verset 3. Hechos 11, 1 al 3. Travail chapitre 11, verset 1er à verset 11. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, À verset del 3. Hijo y del Espíritu Santo. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Nous allons libérer notre papa à petit là avec Saint-Esprit. Apporter ensemble avec frère qui étaient dans Judée, t'étendre qui gens moun qui pas juif yo, te recevoir parole bon Dieu à tout. Les pieds tourner monter Jérusalem, juif qui te croient yo, tant mais critiquer li. Yo dit comme ça, à part ou entrer la caille moun qui pas circoncis ou manger avec yo, Vamos a orar en esta noche. à nous prier à soya. Vamos a pedir a Dios que nos hable en esta noche. À nous bande bon Dieu à soya parler avec. Padre celestial, Dios de gloria, te alabamos, te adoramos, glorificamos tu santo nombre. Clama, iglesia, pide a Dios que te hable en esta Allez, noche. bon Dieu parler avec à soya. Oh Dios mío, que estamos reunidos en tu nombre, Jehová, en el día de tu resurrección. Oh Jehová, Dios mío, Señor, cuando venimos a tu casa es para recibir una bendición mayor de tus manos, Jehová. Aquí estamos, Señor, con corazones deseosos de escuchar tu palabra. Habla nuestras vidas, Dios mío. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Tú sabes lo que necesitamos, Padre Santo. Igual que esta mañana, en esta noche, yo te ruego, háblanos, Dios mío. Bendícenos, Jehová. Manda tu palabra, manda tu unción, Jehová. Manda tu gracia, sana, liberta, bautiza con tu Espíritu Santo. Haz algo especial en nuestras vidas, oh Jehová. Padre, yo te lo pido, yo te lo ruego, Jehová. Tú sabes, Padre, todo lo que tú haces. Oh, la honra y la gloria es para usted solamente. Usted merece toda honra,
Usted merece toda gloria. Somos solamente instrumentos en tus manos. Que tu gloria descienda en este lugar. Que tu unción descienda en este lugar. Que tus dones sean repartidos en esta noche. Bendice a este tu pueblo, Dios. Bendice a esta tu iglesia, Padre. Oh Jehová, queremos recibir a ti, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, te pedimos, te rogamos y te damos las gracias, Señor. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. Pero sigue adorando a tu Dios. Et continuez à adorer bon Dieu là. He titulado el mensaje en esta noche: Et petit message là soir, La mano del hombre en la voluntad de Dios. la main l'homme dans volonté bon Dieu. Alabanza al Señor. Amén. Glorificado sea Jesús para siempre. La mano del hombre en la voluntad de Dios. Mais l'homme dans volonté bon Dieu. Gloria al Señor. Desde que nuestro hermano Andrew murió, Depuis le jour que frère Andrew mourit, amén, yo no sé cómo soltar eso, hermanos. on va Alabanza connaître al comment pour Señor. me quitter ça, frère Samuel. Yo sigo meditando, pensando Moi continue à méditer, penser en su vida, dans la vie, en su ministerio. dans le ministère, Alabanza al Señor y la preciosa manera que Dios le usó a él. une façon précieuse comment bon Dieu t'a utilisé. Y traté de buscar en la palabra, Moi traité de chercher dans la parole là, contesta réponse là, en su caso dans le cas par là, y en su situación. dans la Alabanza al situation Señor. là. Amén, hermanos. Ustedes lo conocen, Ou connaît un joven ministro de los caminos del Señor, un jeune ministre dans le chemin Seigneur muy usado por Dios, qui est très utilisé par bon Dieu. un hombre humilde Un homme qui est très humilié, que sabe qué eran sus puntos fuertes qui connaît qui ça qui était point fort y donde había que pedir ayuda. et côté qu'il a besoin de demander aide. Alabanza al Señor, amén. Él estaba en una misma situación Il était dans la même situation que yo me encontraba el pastor Darren, pero antes que nosotros. que moi-même moi rencontré avant frère Darren, mais lui-même avant Un nous. tiempo más largo. Il y a un temps qui est plus long. Él escogió para orar. Il choisi pour le prier, Amén. Yo escogí para defender mi caso. moi choisi pour me défendre capable. Él murió orando. Alabanza Il al mourit Señor. pendant la prière. Entonces, eso me impactó mi vida. Eh bien, ça a frappé la vie. Y traté de buscar en la palabra de Dios. Moi traité pour me chercher dans la parole bon Dieu. Contesta. Amén. Réponse là. Alabanza al Señor. Nosotros trabajamos bajo cobertura, hermanos. Nous-mêmes dans le travail en bas en couverture frère monsieur. Yo personalmente Moi-même personnellement, no creo en iglesias independientes. moi pas croire dans l'église indépendante. No es la intención de Dios. C'est Amén. pas intention bon Dieu. Trabajar bajo cobertura. Cobertura me refiero. Nous travaillons dans une couverture. Une couverture veut dire Es una estructura. c'est une structure. Es una organización C'est une organisation levantado por Dios. qui est levée par bon Dieu. Amén. Debajo del cual los cristianos viven. En bas, ça que les chrétiens ils vivent. Los cristianos trabajan. Les chrétiens travaillent. Los cristianos sirven a Les Dios. chrétiens servent bon Dieu. La idea de la iglesia L'idée de l'église là, lo instituyó Dios. c'est bon Dieu qui institue. Amén. Es la voluntad de Dios. C'est volonté bon Dieu. Los hermanos Pour faire reunirse ça, réunion, para adorar a pour Dios, adorer bon Dieu, para recibir dirección, pour recevoir direction, para recibir pour alimento. recevoir nourriture. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Parce que c'est là, bon Dieu, envoie bénédiction et la vie éternelle. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Vemos cuando los israelitas salieron de Egipto, Nous avons voir que les Israélites sont sortis en Égypte. Dios los guiaba. Bon Dieu t'a guidé. Tenían un líder Moisés Yo tengo un leader qui c'est Moïse, que los guiaba. qui t'a guidé. Alabanza al Señor. Amén, porque cada rey, cada grupo Parce que chaque groupe, chaque mouton, de Dios bon Dieu, necesita un líder. besoin d'un leader. Bendito sea el Señor. Y Moisés era el líder terrenal Moïse, comme leader sous terre, y Dios los guiaba con su presencia en esa nube, bon Dieu t'a guidé, il avait présence dans le nuage, ça, en ese fuego. avec du feu, ça. Tenían que seguir a Moisés, Il devait suivre Moïse, tenían que seguir a il Moisés devait suivre y Moïse, tenían que estar bajo esa nube. il devait suivre en bas nuage, ça. Tenían que seguir el camino que les llevaba Moisés. Il devait suivre le chemin que Moïse t'a allé avec eux. Alabanza al Señor. Como dije en esta mañana, Comme on dit matin, no podían escoger un otro nous camino, pouvons choisir un autre chemin, porque si no, no estarían bajo el liderazgo de Moisés sinon il va pas aller en bas en dirigeant Moïse là, y no estarían bajo la nube. et il va taper en bas nuage là tout. Cuando pueden glorificar el santo nombre del Señor.
Había un momento te gen un moment, que había algunos que quisieron regresar a Egipto. te gen quelques nan yo même qui te voulaient retourner en Égypte. Alabanza al Señor. Quisieron ponerse capitán Yo te voulais mettre capitaine y regresar a et Egipto. puis retourner en Égypte. Gracias a Dios que no lo han hecho, Merci bon Dieu, yo pas fait ça. porque si lo hubieran hecho, Parce que si yo te fait ça, se hubieran ido solo, yo te peux aller pour compte yo. sin la protección de Dios, Sans protection bon Dieu. sin la guianza de Dios, Sans aide bon Dieu. sin la sombra de la nube, Sans l'ombrage nuage là. sin el calor de ese fuego, Sans chaleur du feu. esa columna de fuego. Cuando para alabar al Señor. Cuando Coré se levantó, Là que Corée levé, porque Dios usaba Coré parce que también, bon Dieu utilisé Corée tout. era uno de sus C'est líderes. yon nan leader yo. Cuando Coré quiso dividir la Pendant obra, Corée te voulait diviser l'œuvre là, Dios destruyó a Coré y los suyos. bon Dieu détruit Corée avec ça que te pour lui yo. La tierra se abrió Te a y l'ouvrir. tragó a Et Coré puis il valait Corée. y a todos los que le seguían. Avec tout le monde qui te suive Corée yo. Amén, hermanos. Porque Dios odia Parce que bon Dieu raille la división. division. Nosotros tenemos el privilegio de trabajar bajo esta cobertura del movimiento misionero mundial. Nous-mêmes nous avons le privilège pour nous travailler en bas couverture prêcher mouvement missionnaire mondial là. Pero antes de trabajar bajo una cobertura, Mais avant de travailler en bas couverture, hay que morar bajo la sombra del Omnipotente. nous devons Aleluya. habiter en bas l'ombrage omnipotent. Hay que aceptar a Dios. Nous accepter bon Dieu. Hay que reconocer a Dios en nuestras vidas. Nous reconnaître bon Dieu dans la vie nous. Amén. Y yo los quiero recordar otra vez Moi je voulais songer encore a Juan 21-25. dans Jean 21-25. Alabanza del Señor, donde la palabra de Dios nos dice Quand la parole bon Dieu a dit nous, que había muchas cosas c'est qu'il y a un pile bagay yo que Jesús hizo en la tierra, que Jésus fait sous terre. que sus discípulos hicieron por medio de Jesús, Jésus, un disciple Jésus a fait par moyen de Jésus. que no hay libros suficientes Pas de livre suffit. para escribir todas esas cosas que Tout acontecieron. bagay ça est arrivé. Pero Dios Mais escogió bon Dieu choisit esas cosas que eran necesarias para nosotros. tout bagay qui est nécessaire ça est pour nous-mêmes. Pues cada palabra que está en la palabra de Dios, Et en la bien, chaque Biblia, parole, chaque mot qui est dans la Bible, dans la parole bon Dieu, son palabras escogidas por Dios c'est parole que bon Dieu choisit. para edificación de nuestras Pour vidas. édification la vie nous. Alabanza al Señor. Juan 17:21 dice la palabra, Jean 17:21, parole la dit, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ma pla prière pour yo tout faire yon seul, papa, c'est pour yo tout faire yon ensemble avec nous. Même Jean ou même nan moi-même moi nan ou, c'est pour yo tout faire yon seul pour moun qui dans le monde yo, ka kwe, c'est ou qui voyez moi. Dios ama la unidad. Bon Dieu remet unité. Dios quiere que su pueblo sea uno. Bon Dieu voulait pour peuple a faire yon seul. Dios quiere que sus hermanos sean uno. Bon Dieu voulait pour frère sœur yo faire yon seul. Dios quiere que los matrimonios sean uno. Bon Dieu voulait pour mariage yo c'est yon seul. Dios quiere familias unidas. Bon Dieu voulait pour yon famille unie. Dios quiere una iglesia unida. Bon Dieu voulait yon l'église unie. Cuando Jesús vino a esta tierra, Pendant Jésus est venu sur terre ça, cuando él comenzó su ministerio, pendant que commencé le ministère là, no era la intención de Jesús c'est pas intention Jésus comenzar nada nuevo. pour te commencer rien neuf. Jesús creía en el judaísmo. Jésus te Alléluia. Jesús creía en el judaísmo. Jésus te croit dans le judaïsme Porque fue Jehová Dios quien dio la ley. parce que c'est Jéhovah bon Dieu qui te baille la loi. Fue Jehová Dios que cerró ese pacto con el pueblo de C'est Israel. Jéhovah bon Dieu qui te signé contrat ça avec le peuple d'Israël là. Jesús mismo dijo, Bon Dieu même dit, no vino para quitar o abrogar, pero para cumplir. Jésus dit, moi pas venir pour moi séparer ou bien diviser, mais venir pour accomplir. Cuando Jesús llegó, Là que Jésus arrivé, el profeta prometido, prophète promettre là, el Mesías, Messia, los que estaban ahí, et ça qui était là, los levitas, Lévio, el Sanedrín, et Sanhedrin, tenían que haber organizado una transición je devais organiser une transition, de recibir a de Jesús recevoir Jésus y presentarle al pueblo, et puis présenter le peuple là, al pueblo judío. peuple juif là. Ellos eran responsables Ils étaient responsables para esa transición del liderazgo, pour transition dirigeant ça. el liderazgo levítico Dirigeant Lévia, al liderazgo pentecostés. dirigeant Pentecôte là. Jesús era judío, Jésus était juif, Jesús mantenía la ley, Jésus était kimbé la loi, Jesús cumplía con la ley. Jésus accompli la loi. No era su intención C'est pas intention là, establecer algo pour diferente, établir un bagage différent, pero llevar a ese grupo al nuevo nivel. mais Para aller alabar al avec le Señor. groupe ça dans un niveau neuf. Alabanza al Señor, a su nombre. Alabanza a Jesús. Alléluia. En lo que Jesús presentaba Ça que Jésus te présenté, era algo diferente. un bagage différent. En
la nueva organización de Jesús, Dans l'organisation neuf Jésus, amén, no, los levitas Lévi, perderían yo étaient capables de perdre, o tenían que compartir esa posición privilegiada que tenían. yo étais capables de partager position, bien privilège de gagner. Porque ahora no es solamente los Parce levitas, que quand il y a non seulement Lévi, con lo que Jesús traía avec ça Jésus finit avec yo, de todos los tribus, de toute branche ou bien tribu, se puede levantar líderes, capable de lever un se leader, puede levantar ministros, capable de lever se ministre, puede levantar capable de pastores, lever un pasteur, se puede levantar maestros de la capable de palabra. mettre parole là. Y se goza conmigo, alaba al Señor. Si vous faites avec moi, louez bon Dieu. Amén. Jesús amplió el ministerio. Jésus en pleinement ministère, il y a un peu Los ministère là. levitas ahora tenían que compartir ese ministerio con todos los tribus. Les vieux qu'on y avait se partager et ministère c'est avec toute tribu. Era un plan grande, C'était un gros plan. más trabajadores, Plus travailler, más fácil para alcanzar el mundo, plus facile pour joindre le monde entier. preparar más gente Préparer plus de monde para la cosecha. pour récolte là. ¿Cuándo para alabar al Señor? Pero esos levitas, Mais les fils yo, fariseos, pharisiens yo, Sanedrín, Sanhedrin yo, ellos amaron más la posición que a Dios, yo te remets en position plus que bon Dieu. que era el Dios de la obra, Qui était bon Dieu qui lève là. en el cual eran líderes. Dans ça qui était lui-même était leader là. Y Jesús no quiso separar de ellos. Jésus va nous séparer là yo-même. Él predicaba en las Il sinagogas, était prêché dans la synagogue là. le sacaba de la sinagoga. Il était dans la synagogue là. Él fue al templo, Il allait dans le temple là. limpió el templo de su padre Il doit être temple papa là. y le preguntaron con qué autoridad haces Je pose esto. cette question avec qui autorité on fait bagaille ça? Porque yo soy el Parce Mesías, que c'est moi-même qui Messie. yo soy el C'est Cristo, moi-même qui Christ là. yo soy el dueño de este C'est moi-même templo. qui met temple là. Alabanza al Señor. No era la voluntad de C'est pas Cristo une volonté de Christ là. levantar otra obra, Pour te lever un autre pero lèvre. los que le tenían que recibir Mais ça qui besoin de recevoir là. lo expulsaron Yo mettez le dehors. y tuvo que levantar otra Il a obra. besoin de refaire encore une Bueno, autre para alabar al lèvre. Señor. Amén, hermanos. Dios odia la división. Bon Dieu raille division. A veces usted ve gente Il va falloir que monde que vienen qui viennent y tal vez tienen ciertas et capacidades peut-être qu'ils ont une série de y capacités. ya piensan que son Ils pastores pensent là c'est pasteur. y se van, Ils vont aller, llevan algunos Yo aller avec y quelqu'un. se destruyen ils détruisent y destruyen a esos débiles que fueron con ellos. et ils détruisent faible ça que ils aller avec eux. Cuando para alabar al Señor. Alabanza a Jesús. Gloire à Jésus. Alléluia. Nosotros estamos laborando en esta obra preciosa del Señor Nous-mêmes nous travaillons dans le précieux Seigneur que alcanzó a madurez, pour hermanos. nous capables joindre maturité frère Samuel. Tenía sus transiciones. Il y a une transition yo. Dios llamó al siervo Ortiz para levantar esta obra. On dirait les serviteurs autistes pour lever lève ça. Amén. Después de él, la obra pasó a Rubén Rosas. Après lui-même lève la passé par Robin Rosas. Esa transición era bastante turbulento. Transition ça a été très tribulé. Algunos se fueron. Gen quelques yo allé. Después pasó la presidencia al reverendo Rolón. Après ça il passé présidence là à révérend Roland. Esa transición fue bastante tranquilo. Transition ça a été très tranquille. Después del presidente Rolón a Gustavo Martínez, Après Roland, Gustave Martinez, que fue también un poquito qui turbulenta, était un petit gens tribulé tout. pero bajo la presidencia Mais en bas présidence là, del reverendo Gustavo Martínez, révérend Gustave Martinez. la obra alcanzó madurez. Travaille la joindre maturité, lève la joindre maturité. Alabanza al Señor. Hermanos, la historia nos cuenta Frère Samuel, histoire à raconter nous. que hasta el día de hoy Jésus ne chodia. no hay obra que mantuvo su posición más de 40 años. Pas gen aucun lève qui kembe position plus que 40 ans. Si usted ve también en los libros de los jueces, Si vous êtes dans le livre Juge, no hay rey que permaneció sirviendo a Dios más de 40 años. pas gen aucun juge ou bien roi qui était plus que 40 ans. A los 40 años À 40 ans, se olvidan yo oublié de dónde los sacó Dios. côté bon Dieu où était yo. Se olvidan Yo oublié que están allí que yo là es porque predicaron la palabra de c'est verdad. parce que tu as prêché parole vérité. Se olvidan Yo oublié que la bendición que tienen La ahora bénédiction qui est kounya, es porque servían a Dios de c'est verdad. parce que tu as servi bon Dieu tout bon. Y mayoría organización Majorité a organisation los 40 à 40 ans, abandonaron su ils ont doctrina, abandonné doctrine, yo. abandonaron sus Ils ont principios abandonné principe yo. y se Et liberalizaron. puis ils viennent libéraliser. Alabanza al Señor. Pero doy Dios gracias On va bon Dieu merci. que me llamó, Qui regelem. que me sacó de la obra en la cual yo Qui estaba, était dans l'œuvre que t'aimes ya. recién convertido, Fait y convertir. me metió en esta obra Il preciosa. mettait Alabanza dans al l'œuvre Señor. précieuse ça. Amén, hermanos.
Y vemos ahora el nuevo presidente, el reverendo Soto, président Soto, una transición con fluidez, une transition qui a couru avec fluidez, madurez. qui est maturité. No había ninguna intranquilidad, Pas aleluya, aucune intranquillité. porque Cristo viene pronto. Parce que Jésus qui a venu tal et comme ça. Cristo viene pronto. Jésus qui a venu tal et No comme hay ça. tiempo para levantar otra Pas obra. de temps pour lever l'autre lèvre. Hay tiempo para recibir de J'ai Dios, temps pour recevoir bon Dieu. para expandir Pour esto blayer ça alrededor del mundo. aux alentours du monde. Amén, hermanos. Eso era la introducción. Ahora vamos a por el mensaje. C'est ça qui était transition. Nous allons parler dans le Alabanza a message. Jesús para siempre. Estoy poniéndome como mi pastor. Amén. Su introducción solamente son 2 horas. Alabanza al Señor. En Hechos capítulo 11, Dans le travail, chapitre 11, nosotros conocemos, hermano, nous tous nous connaissons, frère Samuel, que Dios usó a Pedro que bon Dieu utilise Pierre para ir a los gentiles. pour aller dans le monde qui parle juif. Yo. Antes de eso, Avant ça, cuando Jesús estaba en la pendant tierra, que Jésus était sous terre, Él les dio diferentes señales il y a différents signes que la gracia, que la grâce là, que Pentecostés, Pentecôte, que el nuevo pacto nouveau contrat, era para todo el c'était mundo. pour tout le monde. Dios estaba abriendo el camino, Bon Dieu t'a l'ouvrir chemin la puerta Potio. para toda la pour humanidad, toute l'humanité. el ministerio Ministère para todos aquellos que se ponen en las manos del pour Señor. tout ça qui mettait dans plein mes Seigneur. Y Pedro un día, Et puis Pierre un jour, orando, il t'a prié. amén, y recibió una visión. Il recevait une vision. 3 veces Pedro vio 3 fois Pierre ouais. una sábana blanca Un descender drap blanc a descendre. con animales inmundos, Une bête immonde. y donde Dios le dice mata y come, Quand que bon Dieu dit Pierre, touiller, y manger. él dice no. Il dit non. Dios de la ley le dice mata y come. C'est bon Dieu qui va la loi, il dit touiller, manger. Dios que instituyó Bon Dieu qui institué esa regla et règle ça, le dice mata y come. il dit touiller, manger. Pedro estaba bien doctrinado, amén. Pierre était bien doctriné. Conocía la Il palabra, te connaît parole là. aunque la voz era de Dios. Même si boss voit tes bon Dieu, Él conocía la palabra il te connaît parole y là. decía que no. Il dit non. 3 veces Dios trató con él. 3 fois bon Dieu traité avec elle. Y Dios le dice a él, Bon Dieu dit lui, no dices que es inmundo pas dit qu'il est immonde. lo que yo he Ça santificado. qui est moins sanctifié. Alabanza al Señor. Pero antes de eso, Mais avant ça, un ángel apareció a Cornelio. ils ont parlé devant Cornel. Bendito sea el Señor. El ángel le dice a Cornelio, Jean dit Cornel, lo que tú necesitas ça qui a besoin, hein, es salvación. c'est délivrance. Yo te puedo explicar, Mon Dieu va expliquer. pero Pedro te puede dar los detalles Mais Pierre va baou détail. de qué es salvación. De qui ça qui délivrance? Manda a buscar a Pedro. Vous cherchez Pierre. Él te va a contar, va a decir Il va raconter, il va dire. lo que necesitas Ça que alguien besoin, para hein? tener a Dios en tu Pour corazón. jouer une bonté dans le cœur. El ángel no pudo hacer el trabajo. Vous n'avez pas faire travail là. Mandó por Pedro. Il faut papier pour Y Pierre. cuando Pedro estaba en este éxtasis, en esta visión, Et pendant Pierre était dans vision ça, viendo il esto, t'a regardé, il t'a pour ça. el Espíritu Santo le habla a Pedro C'est ce bon Dieu parlait avec Pierre. y le dice, hay 2 hombres esperándote. Il dit Pierre, il y a des noms là, capitaine. No dudes, Pas douter. vaya con ellos. Allez avec eux. Era gentiles. C'est mon qui pas juif. Alabanza al Señor. Y Pedro con 6 hombres Et puis Pierre avec 6 moun, fue con ellos il est allé avec eux. a la casa de Dans Cornelio. le Cornel. Y conocemos la historia, Et hermanos, puis nous tous nous connaissons l'histoire, frère que Samuel. cuando Pedro llegó a casa de Là que Cornelio, Pierre arrivé dans que era le Cornel, un gentil, il y a un monde qui pas juif. un pagano, Il y a un païen. un no judío, Il y a un monde qui pas juif. él entró en esa casa Il est entré dans le là porque Dios le guió. parce que bon Dieu guide. Bendito sea el Señor. Y Cornelio Et puis Corneille, hizo como nuestra hermana Mercedes il hace, fait un coup c'est affaire. reunió a mucha Il gente réunit en pile monde. porque hay campaña hoy, Parce alabanza que al je dis à Señor. réveil. Amén. Cuando Pedro entró Là que Pierre entré, y tal vez pensó que iba a hablar solamente con Cornelio, su il familia, était pas seulement un Corneille qui va parler là avec la famille. la casa estaba llena Quand elle était plein. de gente hambrienta de Dios. Moun qui était grand goût bon Dieu. Tal vez Cornelio los predicaba, no sé, Peut-être Corneille t'a prêché, pas pero Corneille. vinieron todos Mais tout fini. por la invitación de À cause de Cornelio l'invitation Corneille là, para escuchar lo que Pedro tenía que pour decir. compter ça, Pierre était pour dire. Y Pedro comenzó a Et puis predicar Pierre commence à prêcher. de Jesús, De Jésus. de Jesús el Hijo de Et Dios, Jésus, petit bon Dieu. el Cordero de Dios que quita el pecado del Tout mundo, bon Dieu qui va te pécher les hommes. predicando, La prêcher. ilustrando Ilustré. que Jesús, aleluya, Jesús. era el Salvador del mundo. Le sauveur du monde. En su mensaje, Dans le message là, ojalá eso acontezca hoy, alabanza al plutôt que Señor, ça dépasse pour en nous esta là. noche, À soir. predicando su Alors, palabra, prêcher parole là. cayó el poder de Dios Pouvoir mon Dieu y descendre. todos fueron bautizados Tout est baptisé. y todos
todos esos paganos fueron llenos del Espíritu Santo Ça y yo fuego. plein en bas, cet esprit mon Dieu dit fait. Y todos comenzaron a hablar en Yo otras tout commence à parler lenguas. en langage. Oh, alabanza al Señor. Alléluia. Un tremendo mensaje Yo bel respaldado message. por Dios. Yo bel message que mon Dieu te supporté. A su nombre sea la gloria. En el capítulo 11 Dans le chapitre 11 là. dice la palabra de Dios. Parole bon Dieu dit En el versículo 1. dans le verset 1er. Cuando los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea oyeron esto. Apôtre yo ensemble avec frère dans Judée qui t'entendait ça. Amén. Que también los gentiles habían recibido la palabra. Et monde qui pas juif yo tout entendait recevoir parole là. Ellos no se pusieron contentos. Yo pas content. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, Pendant Pierre monté Jérusalem, le llamaron. yo relèl. La cobertura le llamó. Couverture a relèl. ¿Qué es esto, Qui Pedro? ça et Pierre? ¿Qué estás haciendo? Qui ça va faire? ¿Por qué entras? Dice allí en el versículo 3. Dans le verset 3. ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Yo dis comme ça, à pas rentrer là caille monde qui passe comme si yo a manger. Y no solamente eso, Non seulement ça, y has comido con et puis on ellos. manger avec yo tout. Olvidaron que Jesús quedó 2 días en Samaria Oubliez que Jésus était 2 jours dans Samarie. y comió con los Il samaritanos. mangeait avec Samaritains yo. Alabanza al Señor. Lo que me extraña a mí, Et ça qui fait me drôle, me sentir drôle. amén, escuchen bien. Entendez bien. Lo que me extraña a mí Ça qui fait es m'étrange dans plus c'est que Pedro tuvo una visión celestial Pierre joignit une vision céleste 3 veces. 3 fois. El Espíritu Santo le habló Si l'esprit a parlé avec elle, y le dijo a Pedro, il dit Pierre, no dudes, pas douter, ve con ellos. allez avec yo. Él era muy sabio. Il était en pile connaissance. Llevó 6 hermanos, no Li- 1 ni 2, Il 6. est allé avec 6 frères. C'est pas une idée. Como el 6. testigo. T'as connu témoin. Amén. Un ángel apareció a Cornelio. Ils ont paré devant Corneille. Y cuando Pedro estaba Et predicando, pendant Pierre a prêché, la unción de Dios descendió. onction bon Dieu descend. Todos fueron bautizados. Ils ont tous recevoir baptême. ¿O no? Mira cuántas cosas grandes acontecieron. Regardez combien de gros bagages qui passent là. El Espíritu Santo no dijo nada C'est si bon Dieu a pas dit a los rien otros apóstoles. à l'autre apôtre. Amén. No recibieron ni una Ils pas revelación. recevoir même une seule révélation. Eso es una enseñanza para nosotros. Ça c'est un enseignement, enseignement pour nous-mêmes. Que Dios puede tratar algo Que bon con Dieu est alguien capable de traiter un bagage avec un monde. y que Dios no me dijo nada. Et puis bon Dieu pas dit rien. Por eso el hombre no puede estar ante la obra. C'est pour ça que monde pas capable devant l'œuvre là. Tiene que dejar Dios guiar su obra. Il quitte bon, il besoin quitter bon Dieu guider l'œuvre là. Amén, hermanos. Hemos entrado como 4 veces a Rincón Nous rentrons pendant comme 4 fois dans Rincon. sin lograr establecer la obra allá. Sans récit pour nous établir l'œuvre là en l'autre bord. Ninguna de esas 4 veces yo estaba de acuerdo. Aucun dans 4 fois ça, on pas d'accord. Pero yo pienso Mais moi pense que tal vez peut-être Dios trató con cada vez uno de otros hermanos que decían, vamos a entrar a et dans Rincón. chaque fois ça, chaque fois qu'il y a dans Rincon pour être capable de traiter ensemble avec eux. Amén, hermanos. Amen. Amén. Amen. Vamos a entrar a Rincón. On va rentrer dans Si me Rincon. preguntan a mí, Si posez une question, hasta que no tenga el obrero para Rincón, el líder para Rincón, tout le que no moi entro a pas Rincón. un leader ou bien ouvrier pour entrer dans Rincon, moi pas rentrer dans Rincon. Eso es mi posición. C'est ça, c'est une décision moi. Pero Dios puede tratar algo con usted, Mais moi capable de traiter un bagage ensemble avec eux. poner algo en su Mettez un corazón bagage dans cœur. que yo aún no estoy en la altura de eso. Peut-être moi-même jusqu'au niveau pas qu'on a hauteur de ça. Orando, Dios puede confirmar On eso. va prier bon Dieu confirmer ça. Pero mira cómo el cielo se movió Mais regardez comment le ciel a les mouvementé. y los que estaban en Judea Et ça qui était dans Judée, no sabían nada. il pas de compte rien. Dios no les informó Bon nada. Dieu pas informé eux rien. Alabanza al Señor. Por eso tenemos que Et cuidarnos pour ça nous prendre soin de tête nous. que la mano del Mais hombre l'homme, no toma control de la obra mais de l'homme pas prend Dios. contrôle sur l'air bon Dieu. Bueno, pero alabar al Señor. A su nombre sea la gloria. Y vemos que Pedro tenía que explicarlos en el capítulo 11. Et nous va voir là côté Pierre besoin expliquer dans le chapitre 11 là. Usted puede leerlo en Nous casa. va lire la caillou. Amén. Le contó de su visión, Il raconte toute vision del là. ángel que apareció. Et c'est ça qui paraît là. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. El versículo 17 dice: Verset 17 là dit. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Comme ça, bon Dieu te bail moun sa yo, même cadeau li te ban nou an, l'aime te mette confiance nou dans Seigneur Jésus-Christ. Qui ça me te même pour me te faire tête avec bon Dieu? El versículo 18 dice: C'est 18 a dit. Entonces, oídas estas cosas, callaron
y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. Les yo fin tant de paroles ça yo suspend critiquer, yo prend faire louange bon Dieu. Yo t'a dit, c'est vrai oui, bon Dieu ba monde qui pas juif yo chance pour yo changer, pour yo ka recevoir la vie tout. Siempre en la voluntad de Dios Toujours c'est volonté bon Dieu alcanzar a los gentiles. pour joindre monde qui pas juif yo. Cuando Jesús fue tomado al cielo, Les Jésus monté dans le ciel, antes de ir al cielo, avant d'aller dans le Él ciel, les dijo a ellos, il dit yo, id por todo el mundo, aller dans le monde entier, me seréis testigos nous va témoin en Jerusalén, dans Jérusalem, en Judea, en Judea, en Samaria, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. juste dans dernier bout de la terre. Alabanza al Señor. Pero ellos no lo pudieron Yo captar. pas capable capter. Dios tuvo que hablar otra vez Pour a nous Pedro parler encore à Pierre. y darle esa Et experiencia. par l'expérience ça. Y cuando escucharon todo Et eso, là qu'elle tout ça yo, gracias a Dios, merci bon Dieu. que eran hombres y mujeres C'était garçons mesdames yo. de Dios, Bon Dieu. glorificaron a Yo Dios t'a glorifié bon Dieu. diciendo, Yo t'a dit, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. et bon Dieu ba monde qui pas juif yo chance, puis pour changer, pour recevoir la vie que j'aime finir. Amén, hermanos. Pero Pedro escogió Mais Pierre choisit para ir a explicar pour aller expliquer lo que Dios ha hecho, ce que bon Dieu fait. lo que Dios trató con él, Ça que bon Dieu traité avec lo elle. que pasó, alabanza al Ça qui Señor. passé. En el versículo Dans 19, verset 19 là. los judíos que eran esparcidos, Et juif yo qui gagné hein, porque Pablo les perseguía, parce que Paul te persécuté yo. iban sin predicar a los gentiles. Yo t'a aller sans pas prêcher monde qui pas juif yo. Pero cuando escucharon el avivamiento de Mais Samaria, là que autant de réveillement dans Samarie, como el poder de Dios cayó en comment Samaria, pouvoir bon Dieu descendre dans ville Samarie, como la palabra de Dios llegó a los gentiles, comment Paul bon Dieu arriver dans monde qui pas juif yo. ellos comenzaron también a predicar a los gentiles. Yo commencé tout à prêcher monde qui pas juif yo. Alabanza al Señor. Amén. Y el versículo 20 dice que también hablaron los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Dans verset 20 il dit, laisse à quelques disciples qui étaient mon type avec mon sirène là dans la ville Antioche, en temps yo là, yo parlait avec mon la Grèce yo. Yo fait reconnaître bonne nouvelle là qui parlait sous Jésus-Christ Seigneur. Alabanza al Señor. Amén. Amén, hermanos. En el 22, cuando ese grupo de gentiles comenzó a crecerse, Dans verset 20 là que groupe monde qui pas juif commencé à grandir. mandaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Yo voyais Barnabas dans Antioche. El 24 dan testimonio de Bernabé, 24 là ba témoignage de Barnabas. porque Bernabé era varón bueno, Parce que Barnabas était un bon homme. lleno del Espíritu Santo y Plein de avec fe. cet esprit bon Dieu de la foi. Y una gran multitud fue agregada al Et Señor. puis un gros foule monde qui était allé joindre bon Dieu. Gran multitud de gente que no era judía. Il y a un gros foule monde qui pas juif. Y Bernabé busca a Saulo de Tarso Et Barnabas a cherché Saul avec. y lo lleva Saul, a Antioquía. il est allé avec lui en Antioche. Amén, donde estaba allí un año en Antioquía. Quand il était là pendant un an en Antioche. Dios tratando con su vida. Bon Dieu traité ensemble avec lui. Alabanza al Señor. Bernabé era muy amado Barnabas était très aimé por la iglesia, à cause de de la l'église. manera que Dios le estaba De usando. façon que bon Dieu t'a utilisé lui. Y le dieron un encargo a Bernabé y a Saulo. Et Barnabas et Saul ils ont en charge. Amén, le dieron un encargo Ils ont en charge para llevar una ofrenda a los de Jerusalén. pour porter une offrande dans Jérusalem. Y en el capítulo 3 de Hechos, Dans le chapitre 3, dans le livre de travail là, alabanza al Señor. Amén, ahí Dios habla. c'est là bon Dieu parle. Dice el versículo 2. Il dit dans verset 2, Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. dans verset 2, chapitre 3, bon belle porte là, c'est comme ça, il te relé, yon porte dans le temple. 13, 2. Ah, 10, 13, 2. Gloria a Jesus. Chapitre 13, verset 2. Amen. Yon jour, yo t'a fait service pour bon Dieu, yo t'a fait jeûne. Le Saint-Esprit dit yo, mettez Barnabas ak Saul à part pour moi, pour yo faire travail moi choisi pour yo faire. Oraron, ayunaron, oraron por ellos, Yo t'a jeûné, prier pour yo. les impusieron las manos Yo mette meilleur y ellos salieron para predicar la et palabra. puis yo sorti al prêcher parole là. Amén, hermanos. Aún era difícil para los judíos Jusqu'où il était difficile pour les juifs yo, aceptar, pour yo accepter amén, la salvación de los gentiles. délivrance monde qui pas juif yo. Y Dios llamó Bon Dieu relé a Pablo y Bernabé, Paul Barnabas dedicado dédié qui al dédié ministerio para los gentiles. dans le ministère pour monde qui pas juif Y yo. ellos dos salieron. Yo même yo de sorti. Aunque Dios ya habló que era para todos, Même si bon Dieu parle dit c'est pour tout le monde. si usted lee Hechos, Si vous lisez dans le livre de travail, usted ve que ellos iban primeramente a los judíos. vous capable voir premièrement yo aller dans juif yo Y cuando
estos no querían escuchar, Et puis là que ça pas écouter, iban a los gentiles. yo allé dans ça qui pas juif yo. Tenían dificultad Yo tenais une difficulté de soltar la ley. pour Aleluya. te laisser la loi. Alabanza al Señor. Iba siempre a los judíos Et de toujours aller dans juif yo. y después a los Et gentiles. puis après dans monde qui pas juif yo. Jesús fue primero a los judíos, Jésus premièrement aller dans juif yo. pero eso era bajo la ley. Mais ça c'était en bas la loi. Una vez que llegó Pentecostés, Yo vois que Pentecôte la vie, la salvación se abrió para todo el mundo. délivrance l'ouvrir pour tout le monde. Alabanza al Señor. En el versículo 42, Dans verset 42. amén. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Dans verset 42, en temps Barnabas et Paul sorti dans la synagogue là, moun yo mande yo pour yo tourner jour repos cap venir pour parler sur toute bagaille ça yo encore. Alabanza al Señor. Predicaban primeramente a los judíos, Mais après c'est premièrement dans juif yo. amén, y después a los Et gentiles. puis après dans monde qui pas juif En yo. el 46 Dans 46, dice Pablo: Paul dit, entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. mais Paul et Barnabas dit yo carrément, c'est nous-mêmes premier monde qui pour faire qui pour te recevoir parole bon Dieu ya. Mais n'a pas repoussé. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Mais n'a pas repoussé, nous pas considérer tête nous bon assez pour entrer dans la vie qui pas jamais finir. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. En bien kounya nous pral virer bon côté moun l'autre nation yo. A los gentiles oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Moi te mette ou pour servir yon lumière pour l'autre nation yo, pour capable aller tout partout sous la terre. Amén, hermanos. Y en caso usted puede leer el capítulo 14 Dans capable chapitre 14, del trabajo que Dios hacía, le travail bon Dieu te fait. amén, en medio de los gentiles, Dans mi-temps moun qui pas juif yo. usando a Pablo, Il a utilisé Paul. usando a Il a Bernabé utilisé Barnabas. para llevar la palabra del Pour Señor. porter parole Seigneur aller. Alabanza a Jesús para siempre. Amén, hermanos. Tenemos que obedecer la palabra del Señor. Nous devons obéir parole Seigneur. ¿Algo que te pega? Gloria a Jesús. Amén, hermanos. Y los años fueron pasando, Et hermanos. année on vient passer frère Semio. Y había judíos, fariseos que se convirtieron al Señor. Te gen juif et pharisien qui converti dans Seigneur. Había judíos que de todas formas querían mantener la ley y bajo la gracia. Te gen juif tout gens qui te voulaient kembe la loi en bas grâce là. Alabanza al Señor. Y iban a esas iglesias que Pablo y Bernabé levantaron Et puis yo aller dans l'église et l'église Paul avec Barnabas te levé yo. bajo los gentiles. En bas moun qui pas juif yo. Amén. Y querían obligar a ellos Yo te voulais forcer yo a mantener la ley. pour yo kembe la loi. Alabanza a Jesús para siempre. Y entonces esto en el capítulo 15 de Hechos. Et bien en même temps chapitre 15 là, Amén. Dice en la segunda parte del versículo 1: dans la deuxième partie verset 1er. si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Il dit bon Dieu pas capable délivrer nous si nous pas circoncis nous. Jean la loi Moïse a demandé là. Y versículo 2 dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Verset 2 a dit Paul et Barnabas pas d'accord même avec moun sa yo. Ça te fait une grosse discussion. C'est comme ça frère décidé voyer Paul, Barnabas ensemble avec quelques autres moun Antioche. Monter Jérusalem pour régler question ça. Amén. Había una discusión, Te une hermanos, discussion frère Samuel. muy fuerte Qui te dit en pile entre Pablo, Bernabé entre Paul Barnabas y los hermanos de Judea avec frère Judéo. que iban a las iglesias Qui gentiles était dans l'église moun qui pas juif yo. y quería Yo te voulais obligarles forcer yo a mantener cosas de la pour ley. yo kembe bagay la loi. Y Pablo y Bernabé les enfrentó. Et puis Paul avec Barnabas fait face avec eux. Amén. Diciendo a ellos que no se Il puede. dit bagay ça pas capable faire. Alabanza al Señor. Y había bastante discusión. Te gen pile discussion.
Y la iglesia entonces de esa región Eh bien, l'église, l'époque, ça, dans la région, ça, les encomendó a ellos il a recommandé yo, a ir a Jerusalén. pour aller dans Jérusalem. ¿Por qué a Jerusalén? Parce que dans Jérusalem, Ahí estaban los apóstoles, c'est la porte de los cabezantes de la en obra, tête, en lève là, para presentar esta pour situación. présenter aux situations ça, Amén, que estaba causando mucho consternación bajo los gentiles. qui te cause un pile problème en bas, en monde qui va juif yo. Y llegaron ahí al concilio Et puis, yo arrivé là devant même grand y se conseil là, reunieron. yo réuni, Y había una discusión. te une discussion. Pablo y Bernabé exponiendo lo que ellos pensaban Paul avec Barnabas te présenter ça, te penser, y los otros judíos et puis l'autre juif yo, con lo que ellos querían. de ça que yo te voulais. Versículo 7 dice, Verset 7 là dit, y después de mucha discusión, après un pile discussion, Pedro se levantó y les dijo, et puis Pierre levé lui dit, varones hermanos, frère Samuel, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios me escogió, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. il dit, bon Dieu choisit dans nous pour me annoncer bonne nouvelle là by moun l'autre nation yo, pour yo même tout qu'attendre pour yo arriver quoi dans bon Dieu. Y Dios que conoce los Et corazones bon Dieu qui connaît cœur yo, les dio il testimonio, bail témoignage, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. il bail cet esprit bon Dieu a même gens avec nous. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y Yo- ellos, Il y a aucune différence pas entre nous-mêmes et eux-mêmes. purificando por fe sus pi- corazones. Il purifie cœur par la foi. Alabanza al Señor. En esta discusión Dans la discussion ça, entre Pedro y Entre- Bernabé entre Pierre Barnabas là, y algunos de la iglesia et gentil puis quelques l'église, moun qui pas juif yo, y los judíos, et juif yo, amén, fariseos tal vez se convirtieron al Señor. et pharisiens peut-être qui convertis dans le Seigneur. Pedro se puso de pie. Pierre levé camper. Pedro, que era el encargado de la iglesia, Pierre était chargé à l'église là. podemos decir el presidente de la iglesia de aquel Nous entonces, pouvons dire à l'époque, ça président de l'église alors. y les contó su Et puis il experiencia, raconte l'expérience. como Dios trató con él, Comment on te traité avec como elle. por medio de él se abrió la puerta para los gentiles. Par moyen de lui-même, porte à l'ouvrir pour les gens qui pas juif yo. Amén, hermanos. Y después Jacobo tomó la palabra. Et puis après, Jacques prend parole là. Jacobo también era un gran líder ahí. Jacques lui-même, c'était un gros leader là. Y la gente le respetaba. Et puis il te respecté. Él tomó la Il prend palabra parole, y explicó il expliquait, y concluyeron et puis il conclut. que no hay que poner esas reglas a los gentiles. Pas qu'on doit mettre règle ça yo pour un monde qui pas juif yo. Amén, hermanos. Y escribieron cartas Il recevoir lettre yo, y mandaron esas cartas con Bernabé, Saulo y otros hermanos il envoie lettre pour Barnabas et Saul et puis l'autre frère yo para decir a las iglesias pour dire l'église yo. lo que el concilio decidió. Ça que même grand conseil a décidé. Amén, hermanos. Pero había dos hombres ahí, Pablo y Mais Bernabé, des hommes là, Paul se et Barnabas, levantaron qui levaient para defender pour défendre la obra de Dios. le bon Dieu. Alabanza al Señor. Amén. No es ningún problema, hermanos, C'est pas aucun problème frère cuando hay Samuel. diferencia de opinión. Là qu'il y a différence d'opinion. Siempre habrá diferencia de opinión. Toujours qu'il y a différence d'opinion. En matrimonios hay diferencia de Dans le opinión. mariage, il y a différence d'opinion. Entre hermanos hay diferencia de Entre opinión. frères, il y a différence d'opinion. En la iglesia hay diferencia de Dans opinión. l'église, il y a différence d'opinion. Alabanza al Señor. Esto habla de madurez, cuando podemos hablar Ça parle de maturité, elle est capable de y parler. salir de esa Et nous diferencia. sortir dans la différence. Bueno, para alabar al Señor. Pero hermano, en Gálatas capítulo 2, Mais frère, Samuel, dans le chapitre 2, y dans Galates, el tiempo avanzó, t'as avancé. vemos algo tremendo. Nous allons un bel bagage là. Amén. Llevaron ese mensaje a las Et iglesias aller avec pour message dans l'église. yo. y las iglesias siguieron Et avanzando. puis côté que continue à avancer. Pero vemos Mais nous capable voir. esta influencia. Influence ça. Alabanza al Señor. Y Pablo aquí tratando de explicar Et Paul là tout traité d'expliquer. su autoridad. Autorité li. Bendito sea el Señor. En el versículo 2 dice de Gálatas 2, Dans Galates chapitre 2, verset 2. alabanza a Jesús. Pero después de 14 años dice, Après 14 ans, il dit. subí según la revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Dans le verset 2, il dit, qui fait me monter, c'est parce que bon Dieu te fait me connaître pour me faire ça. Dans une réunion, moi te gagne pas avec dirigeant yo. Moi mette devant yo bonne nouvelle là, moi tape mette devant yo. Annoncer monde qui pas juif yo. Versículo 2. Verset 2 c'est. Est largo. Gloria a Jésus, alléluia. Monde qui pas juif yo, moi pas vle pour travail moi fini. Gálatas 2:2. C'est Amén. Gloria al Señor. Amén, hermanos.
Y Pablo no quería Et Paul pas voulait que se dividiera la obra pour la diviser. en obra pentecostés de Et gentiles, le Pentecôte et moun qui pas juif yo, amén, y una obra pentecostés de et judíos. on le Pentecôte des juifs yo. Por eso dice, para no haber corrido en vano. Et pour ça il dit pour ne pas faire aucun trajet en vain. Él fue allá a Jerusalén, Il est allé là-bas dans Jérusalem. a los que tenían cierta reputación. Dans ça qui a une série de réputation. Alabanza al Señor. Y el versículo 5 dice, Verset 5 là dit, amén, había hermanos que estaban en contra de los gentiles añadirse a la iglesia c'est quelqu'un frère qui était contre pour moun qui pas juif yo te venir avec une idée dans l'église là. sin circuncidarse. Sans circoncire. Versículo 5 dice, Verset 5 là dit, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, nous pas jamais ba yo pied sur nous pour nous faire pour nous te défendre vérité ya. para que la verdad del evangelio permanece con vosotros. Qui nan bonne nouvelle là pour nous-mêmes moun Galatio. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí pues los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Moun qui te passé pour chef yo, moi pas besoin connaître ça yo te vrai parce que bon Dieu pas regarder sous figi moun. Oui, moun qui te passé pour chef yo pas de faire aucune l'autre exigence. Parece que la obra en ese tiempo C'est semblé que lève là dans l'époque ça yo. veía un grupo Te gagne te un groupe. como un grupo de status, C'est un groupe de staff, de nivel, de niveau, de de reputación. réputation. Alabanza al Señor. Amén. Y Pablo dice, Et puis Paul dit a mí no me importa cuál reputación pueden tener. ça pas intéressé qui réputation va gagner. Dios no hace excepción de Bon personas. Dieu pas regarder sous figi moun. Somos iguales en la obra de Dios, Nous même bagaille dans le bon Dieu con tareas diferentes. avec un devoir différent. Todos nosotros nos sometemos uno al otro. Nous tous nous soumettons l'un à l'autre. Amén, hermanos. Bueno, para alabar al Señor. Versículo 7 dice, antes por el contrario, Il dit au contraire, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. yo ouais bon Dieu te remettre moi travail annoncer bonne nouvelle là bay monde qui pas juif yo. Même Jean li te remettre Pierre travail annoncer bay juif là. Mira la mano del hombre. Regardez mais l'homme, Alabanza al Señor. Pedro es para la circuncisión Pierre c'est pour circoncision y Pablo para la et incircuncisión. puis Paul c'est pour monde qui pas circoncis. No quería mezclar eso. Yo pas voulais mélanger ça. Pero ¿quién usó Dios Mais qu'est-ce qui utilise bon para Dieu predicar a los pour gentiles? prêcher monde qui pas juif yo. A Pedro. Et Pierre, Dios quería una obra. bon Dieu te voulait yon lève Alabanza al Señor. Amén. Que en un culto dans un service, había sentado te gagne chita, judíos y gentiles. juif yo, monde qui pas juif yo. Bendito sea el Señor. Amén. La ley ya no era válido. La loi y a pas valable. Bendito sea el Señor. Pero con el tiempo Mais pendant temps passé, se separó. yo séparé. El ser humano hizo C'est eso. l'homme qui fait ça. Pedro era para los de la circuncisión Pierre était pour monde qui circoncis y Pablo para los de et puis incircuncisión. Paul était pour ça qui pas circoncis. Y el grupo de Et Jerusalén puis le groupe Jérusalem non, tenía cierta reputación. c'est une série de Si réputations. perteneces a ese grupo, Si était dans le groupe ça estás bendecido. ou béni. Cuando para alabar al Señor. El versículo 8 dice, Verset 8 là dit, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. parce que bon Dieu qui mettait Pierre à part pour servir apôtre pour juif yo, c'est lui-même qui mettait à part tout pour servir apôtre yo pour monde qui pas juif yo tout. Pablo predicando en contra de esto. Paul qui a prêché contre ça. Es el mismo Dios C'est même bon Dieu quien salvó a los qui judíos. sauve juif yo. Es el mismo C'est Dios même bon Dieu que ça salvó también a los qui gentiles. sauve monde qui pas juif yo Es tout. el mismo Espíritu C'est Santo même cet esprit là que estaba en los judíos. qui dans juif yo. Es el mismo Espíritu C'est même cet Santo esprit ça que está en los qui gentiles. dans monde qui pas juif Dios yo. no hace excepción de Bon Dieu pas regarder personas. sous figi moun. Es un mismo grupo. C'est même groupe là. Es un mismo espíritu. C'est même l'esprit là. Es una sola C'est nube. un seul nuage. Alabanza al Señor. Alléluia. A su nombre sea la gloria. Pero Pablo defendía en el cual él Mais creía. Paul t'a défendu dans salle te quoi. Alabanza al Señor. Dentro de la cobertura de Dios. En dedans couverti bon Dieu. Bendito sea el Señor. En el versículo 9 dice, C'est neuf là il dit, y reconociendo la gracia que me había sido dado, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. laisse à Jacques, Pierre et Jean
qui était passé pour chef dans l'église là, yo te reconnaître c'est bon Dieu qui te bon travail ça. Yo bay Barnabas ak moi l'amé tant que associé. Nous tomber d'accord pour Barnabas ak moi al travail dans mitan moun qui pas juif yo. Pour yo capable pour yo même al travail ak moun qui pas juif yo. Amén, hermanos. Los tres que andaban en toda parte con Jesús. Yo trois qui t'a marché tout côté ensemble avec Jésus. Cuando Jesús fue a Getsemaní a orar, Dès que Jésus a dans Gethsemane al prier, llevó a Pedro, il y a a Pierre, Jacobo y a Juan. Jacques ak Jean. Aquí Pablo pone Jacobo de primero, alabanza al Là, Señor. Paul mettait Jacques en premier. Después vemos que Jacobo toma el liderazgo de la obra. Amén. Après, à côté, Jacques prend dirigeant, lève là. Pero aquí ves que ellos dijeron, amén, reconocemos que Dios está obrando en los gentiles. Mais là, à côté que nous voyons que yo dit amen, nous reconnaître que ça que yo a fait, ça que bon Dieu a fait dans nous-mêmes non. Usted dedíquese a los gentiles Ou même dédié dans monde qui pas juif yo, y nosotros a los judíos. nous-mêmes dans juif yo. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Alabanza a Jesús. Amén. Pablo aceptó eso Paul a accepté ça, con tal que no hubo división. compté depuis pas de gain division. Y aquí vamos a terminar el versículo 11. Il a pas terminé dans verset 11 là. Pero cuando Pedro vino de Antioquía, dice Pablo, Mais en Paul dit, là que Pierre est venu la ville Antioche, cuando Pedro vino de là Antioquía, que Pierre est venu la ville Antioche, le resistí cara a cara porque era de condenar. moi te fait un bout avec lui devant tout le monde pour parce que ça te fait pas de bon. ¿Quién era Pedro? Qui laisse Pierre te? Pedro era el presidente de la obra. C'était président lève là. Alabanza al Señor. Pero Pablo le confrontó, Mais Paul confond. le resistió Il prend position cara a cara. face à face. Y no era por casualidad que se escribió eso, C'est pas par casualité, pour casualité ça écrit. diciendo que el reverendo Pedro era de condenar. Pendant a dit que révérend Pierre te doit condamné. No es que le pasó la mano al Espíritu Santo. Ay, C'est pas parce que monsieur bon Dieu a passé mais là, está en la palabra. il n'a parole là. Dios, era la voluntad de Dios C'était volonté bon Dieu que esto fuera escrito. pour ça être capable écrit là. Porque Dios no hace excepción de Parce que bon Dieu personas. pas garder sous figue moun. Alabanza al Señor. Yo soy pastor. Moi c'est pasteur. Pero si en algo estoy equivocado, estoy equivocado. Mais si on bagaille moi trompé. Mi posición de pastor Position comme pasteur, no hace lo malo correcto. pas faire ça pas bon, vin correct. Lo malo es malo. Ça pas bon, li pas bon. Para usted como Pour creyente, même comme croyant. para mí como pastor, Même comme pasteur. no importa el título. C'est écrit titre. Pero para alabar al Señor. En esto, Dans ça, Pedro era de condenar. Pierre te dit se condamner. Mira lo que dice en el 12. Ça qu'il dit dans 12 là. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Il était fait criver antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, avant qu'elle vienne partie de Jacques. comía con los Il a gentiles. mangé avec monde qui pas juif yo. Pero después que vinieron, Mais après il vini, se retraía y se apartaba il vini retirer corps yo porque tenía miedo de la circuncisión. parce qu'il était père circoncision. Amén. Pedro fue a visitar la iglesia gentiles. Pierre a visité l'église monde qui pas juif yo. Estaba allí con los hermanos Il était gentiles. mon frère juif qui pas juif yo. Dios te bendiga. Bon Dieu béni ou. Les abrazaba Il embrassé yo. a los gentiles, Monde qui pas juif yo. que para los judíos era inmundo, Pour juif yo son bagage immonde. y comía con Il ellos. était mangé avec Le yo. pusieron iguana para comer y lo Il comía. mettait même chance avec pour manger, il mangeait avec yo. Pero cuando llegaron los de Jacobo, Mais là que pas Jacques arrivé, los del élite, monde et élite yo là arrivé. alabanza al Señor, Pedro hacía que no conocía a Axel. Et Pierre fait un coup qu'elle pas connaît Axel. De lejos saludaba a Depuis Axel. bien loin la salut Dios te Axel. bendiga. Bon Dieu béni ou. Y que Axel acercaba y le hacía así. Et Axel avance pour elle. Alabanza al Señor. Oh no, hermanos. Oui, on a frère Sem. Porque vinieron los de Jacobo, Parce que parti Jacques yo vini. los del élite. Parti et pas élite yo Si vini. me ven contigo, Si yo ouais ensemble avec vous, van a hacer pensar je vais penser que soy igual que moi usted. même gens avec vous. Y voy a perder mi posición Je acá. vais perdre position là là. Quédate ahí. Restez là. Après. Amén. Alabanza al Señor. ¿O Alléluia. no? Amen. Estaba con ellos, Il était ensemble avec vous. comía con ellos. Il mangeait ensemble avec Pero vous. cuando llegaron los de Jacobo, Il n'est pas Jacques arrivé. se apartó de Il ellos. était col bon côté yo. Bendito sea el Señor. Corre para alabar al Pour Señor. louer le Seigneur. Y mira lo que dice en el versículo 13. Ça, regardez ça dit dans verset 13 là. La influencia humana, hermanos. Influence humaine, frère Sem. Y en su simulación participaban también los otros judíos. L'autre frère juif yo te commencé faire même gens avec lui. De tal manera
que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ata Barnabas te prend tout, li tap suivi yo nan hypocrisie. ¿Quién está hablando? Qui ça la parler là? Amén. De Pedro De Pierre, y los judíos, juif yo, hombres salvos, monsieur qui sauvé yo, hombres de Dios. hommes, femmes de Dieu yo. Pablo dice aquí hipocresía Et il dit la hypocrisie. y dice aún Bernabé. Il dit même Barnabas. ¿Por qué aún Bernabé? Pour qui ça même Barnabas? Porque Dios llamó a Bernabé con Pablo Parce que bon Dieu relève Barnabas à Paul con un llamado específico avec un appel spécifique para ir a los gentiles. pour aller dans le monde qui pas juif yo. Pero parecía trabajar en los gentiles. Mais pour travailler dans le monde qui pas juif yo, No les daba a ellos esa posición de élite. il va pas une position élite là. Era un trabajo Un menospreciado. travail qui est méprisé. Alabanza al Señor. Es como trabajar en Il Samaria. travaille dans Samarie. Trabajar en un barrio marginado para Il Dios. travaille dans le côté pour bon Dieu. Uno no es popular. Le monde qui pas populaire. Alabanza al Señor. Bernabé que levantó iglesias gentiles Barnabas qui devait l'église, monde qui pas juif yo. para pertenecer a un grupo, Venir était dans un juif, se separaba de los gentiles. séparé à monde qui pas juif yo. Alabanza al Señor. Y eso asombró a Pablo Eh bien ça te fait Paul saisi. cuando vio a Bernabé. Elle ouais Barnabas. ¿Cómo puede Ça ser c'est fait que usted, que ou même hombre de Dios, Homme de Dieu, Dios te habló, Dios te parlait avec Dios te llamó Dios te relève para levantar iglesias de pour lever l'église, gentiles? monde qui pas juif yo. Ahora usted se Pour comporta ou así. même qui comporte comme ça. No importa que era Bernabé. Ça pas intérêt de qui est Barnabas. Nadie está por encima de la palabra de Personne n'est pas Dios. capable sous parole bon Dieu. A su nombre sea la Bon gloria. Dieu c'est la gloire. Amén, hermanos. Amen. Y Bernabé era un giro de Et puis Dios. Barnabas était loin de Dieu. Pedro era un giro de Pierre Dios. était loin de Dieu. Pablo era un giro de Dios. Paul était loin de Dieu. Nosotros todos tenemos el Espíritu Nous Santo. tous nous avons cet esprit bon Dieu. Pero Dios da mayor unción Mais bon Dieu va imaginer onction. cuando llama a una persona al Là que ministerio. il relève un monde dans le ministère là. Es el llamado de Dios que Ça nos c'est da appel esa bon Dieu. unción. Qui va onction. No es la posición que la obra nos C'est da. pas position lève la baille. Cuando para alabar al Señor. Y aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Ata Barnabas tombe dans hypocrisie ça. Alabanza al Señor. Alléluia. Amén, hermanos. Dice en el versículo 14. Il dit dans verset 14 là. Pero cuando vi que no andaban rectamente Les moyens pas marcher droite. conforme a la verdad del Evangelio, D'après vérité qui dans bonne nouvelle là. dije a Pedro delante de todos: Moi dit Pierre devant tout le monde. si tú, presidente Pedro, Ou même qui est juif. si tú, presidente Pedro, Si ou même qui c'est président Pierre. siendo judío, Ou même qui est juif. vives como los gentiles Ou pas de vivre ici y là, comme juif. no como judío, Comme juif. ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pour qui ça aujourd'hui a force frère qui pas juif yo vivre tant que juif. Amén, hermanos. Cuando esa influencia vino Et peut-être la influence à venir. y predicaban que había que mantener la Et ley, puis prêcher pour des besoins qu'embé loi. Pedro se ponía al lado de ellos Pierre mettait le bon côté yo. y decía: Et amén, disait amen. hay que mantener la ley, Et besoin qu'embé la loi. hay que circuncidarse. Et je suis concis. Cuando ellos no estaban, Les qui pas là, estaba con ellos, il était ensemble avec yo. con los incircuncisos. Avec ça qui passe si concis. Bendito sea el Señor. Amén, hermanos. Por miedo À cause péré. de quedarse Pour solo, ne pas arrêter pour contre lui. por À miedo cause péré. de ser excluido Pour ne pas pousser. de ese grupo de élite, Et sortir dans le groupe élite ça. Pedro se hizo hipócrita. Pierre tourne hypocrisie. Alabanza al Señor. Hermanos, Frère Samuel. la obra es de Dios, Lève là c'est pour bon Dieu. pero nosotros como seres humanos Nous-mêmes comme l'homme. no podemos tomar las riendas de la obra de Nous ne Dios. pas capable de prendre le bon Dieu à léger. Y usted tiene que ser dirigido por Dios. Ou même on doit diriger par bon Dieu. Alabanza al Señor. En todo lo que usted hace, Dans tout ça qu'il va faire, la palabra de Dios sigue siendo la palabra de parole bon Dieu Dios. toujours été parole bon Dieu. Aunque es tu amigo, Même si c'est ami ou, aunque es tu amiga, même si c'est ami fille. si no hace conforme la palabra de Si pas fait ça Dios, selon parole bon Dieu, hay que mostrarle nous la devons palabra de montrer Dios. la parole bon Dieu. Aunque es tu amigo, Ou même si c'est ami ou, aunque es tu amiga, même si c'est ami ou, usted no puede darle la razón on ne peut pas dire raison. si no está contra la palabra de Dios. Si alléluia, il y a contre parole bon Dieu. Si no me voy a quedar solo. Sinon préfère être pour contre moi. Esto es un espíritu de miedo, Ça hermano. son esprit de péré. Por miedo À cause péré. de qué pensarán, Qui ça va penser? qué dirán, Qui ça va dire? me voy a comportar de tal On manera. va comporter de une façon? No, Non. no, Non. prefiero Moi morir. préfère mourir.
Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Hay que servir a Dios con integridad. Vous devez servir bon Dieu avec intégrité. Gracias a Dios que había un Pablo Merci bon Dieu que Paul que reprendió a un Pedro qui t'a réprimandé un Pierre. y pudieron volver en Il sí. est capable de réveiller encore. Alabanza al Señor. ¿Cuándo para alabar al Señor? Bendito sea Dios. Béni soit le nom de Dieu. Amén, hermanos. Amen. Y para terminar, Et puis, aleluya, pour terminer, glorificado sea el Señor. El siervo Andrew, Dios le habló et serviteur Andrew, bon Dieu parlait avec elle. y Dios le dijo: Bon Dieu dit, ahora llegó el momento qu'on y a un moment arrivé para mostrarte al mundo. pour montrer le monde. Bendito sea el Señor. Alabanza a Jesús. Qué tremendo, ¿no, Qui belle hermanos? ça, frère Samuel. Dios le dijo a él: Bon Dieu dit, Dios no trató conmigo, bon Dieu pas traité avec moi. pero con él. Bon Dieu traité avec Yo elle. estaba traduciendo solamente, aleluya. Bon Dieu traduit seulement. Él ya estaba esperando en Il Dios. t'a prêté tant de bon Dieu. Él abrió su Biblia y me mostró todo escrito Il ouvre la Bible, il montre tout ça qui est écrit. que ya Dios le habló. Que bon Dieu déjà parlé Y avec Dios elle. le dijo: ahora te voy a sacar. Bon Dieu dit qu'on a pas le théo. Ahora te voy a mostrar al On mundo. va le montrer au monde. Me estabas preguntando cuándo, Il t'a posé la question cuándo. qui il est. Pero ahora llegó el Mais momento qu'on a un moment de arrivé presentarte al pour mundo. présenter le monde. Inmediatamente, hermanos, Inmediatamente, frère las Sergio. puertas de Asia se le Porte abrieron. l'Asie l'ouvrir. Y fue por India, Et puis il est allé dans l'Inde. fue por Kuwait, Il est allé dans Koweït. fue por todos esos Il est Miramar, allé à Miramar. todos esos lugares. Tout côté ça yo. Alabanza al Señor. Hizo su primer Il viaje fait le premier voyage. y después la mano del hombre cerró esas puertas. Et puis après, même monde fait n'importe ça. Él escogió C'est lui-même, il choisit para orar pour prier, y no decir nada pour ne pas dire rien. y murió orando. Et puis il mourit dans la prière. Y eso me dio. Et puis ça frappe. No comprendía, Ça frappe. no On comprendo. ne pas comprendre, on pas comprendre. Elías Va comprendre. no soportaba Il va más supporter. la presión de Il va Jezabel. supporter encore, il Y va supporter acá encore. Pression, escogió il choisit para no pour ne confrontar. pas faire face. Y Dios le llevó Et ils vont dire, allez à faire. antes de terminar su Avant de ministerio. terminer le ministère là. Alabanza al Señor. Dios nos llama, Bon Dieu, relève. nos da un llamado Un concreto. appel concret. Hay que cumplir ese llamado. cumplir un appel, Hay ça. que orar. De prier. Hay que buscar. De chercher. Hay que caminar. De marcher. Hay que ayunar. De jeûner. Hay que hablar. De prier. Pero las puertas tienen que abrirse Porque puertas para besoin d'ouvrir. cumplir con el ministerio de Dios. Aleluya. El que llama es Moun qui Dios. relève, c'est bon Dieu. Por estar de pie en esta noche. On lève Aleluya. camper à soir. Dios te ama. Bon Dieu, Y remet. sobre todas las cosas, Sur toute bagaille. usted tiene que realizar Besoin de réaliser. lo que Dios te llamó a realizar. Ça que bon Dieu relève pour réaliser. ¿Qué es el plan de Dios para con tu Qui vida? ça qui c'est plan bon Dieu pour la vie? Ou ¿Lo conoces? connaît? ¿Qué es el plan de Dios para con tu Qui ça vida? qui c'est plan bon Dieu pour la vie? Ou ¿Lo conoces? connaît li? ¿Estás trabajando Ou travail? para cumplir Ou accomplir? ese propósito de Dios en tu vida? Puis ça que bon Dieu gagne dans la vie là? Si quieres pasar al altar, puedes pasar. Si vous voulez Aleluya. passer devant l'hôtel là, ou capable de Alabanza a passer. Jesús. Yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Puedes pasar libremente. Aleluya. Ou capable de passer librement. Yo te amo. Alabanza a Jesús. Dios te ama. Bon Dieu, remet. Yo te amo. Dios quiere hacer la obra en tu vida. Bon Dieu veut travailler dans la vie. No hay nada. Dios quiere cristalizar su plan Bon Dieu veut cristalliser plan para con tu vida. pour la vie. Tienes que esforzarte Vous devez faire effort comme ça. en oración, Dans la prière, en clamor. dans le réel. Yo no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Alabanza a Jesús. Sé dónde estuviera Alabanza al Señor. Aleluya. si a ti no te tuviera, Clama a tu Dios en esta noche. si no hubiera conocido Gloria al Señor.
Los quiero aconsejar en esta noche. Moi voulais conseiller à soir. Alabanza al Señor. Los quiero dar un consejo en esta noche. Moi voulais Aleluya. dar un conseil à soir. Queremos servir a Nous Dios. voulons servir bon Dieu. Queremos ser instrumento en las manos de Dios. Nous voulons ser instrument dans plan mais bon Dieu. Pero muchas Mais veces plusieurs fois, estamos enfocados, alabanza nous al Señor, fixons nous en las cosas que para nosotros dans bagaille pour nous-mêmes nos estorban qui empêchent nous hacer la voluntad de pour nous Dios. faire volonté bon Dieu. Quiero pedir a los líderes y ayudantes pasar alabanza al Señor. Y Dios trata con Et nosotros bon Dieu traiter avec nous para realizar algo, pour nous réaliser un bagaille. pero estamos viendo la imposibilidad de nuestras vidas. Mais nous avons des impossibilités qui viennent dans la vie nous. Estamos viendo las dificultades en nuestras Nous vidas. avons des difficultés dans la vie nous. Pero te aconsejo en esta noche, Conseil moi c'est à soir, enfócate en el plan de Dios para con tu vida. fixer Géo sur plan bon Dieu qui gagne pour la vie. Ora por lo que Dios te llamó a hacer. Priez pour ça bon Dieu, relève pour faire. Alabanza al Señor. Cambia tu enfoque. Changer enfoqué là. Cambia tu oración. Changer prière. Deja de decir a Dios, Laissez dire bon Dieu. Dios, tienes que cambiar esto para yo cumplir con el plan. Bon Dieu de changer ça pour accomplir un plan ça. Dios, tienes que hacer esto para yo hacer lo que tú me quieres que Bon Dieu haga. besoin faire ça pour me faire ça que je veux faire. No, aleluya. Non. Camina hacia el plan de Dios para con tu vida. Marcher, faire plan bon Dieu pour la vie. Camina hacia el propósito de Dios con tu vida. Vie bon Dieu pour la vie. Comienza a caminar. Lumière, comment c'est marcher? De camino Dios te va a cambiar. Dans chemin bon Dieu va changer. De camino Dios va a abrir puertas La para chemin, Dieu va usted. abrir portas. Y Ramakisha Kamama Isea. Y Rebekima Isete. Ay, Kimama Isea. No mires al ejército de Egipto, aleluya. Dans chemin côté la mer et je Camina hacia tu meta. et chemin marcher dans mes toits. Todo lo que te estorba caerá en el camino. Tout ça qui empêche de tomber dans le chemin. Enfócate en Dios. Enfoqueo su bon Dieu. Recobra fe en esta noche. Reprends force à soir. Cumple el llamado de Dios en tu Et vida. appelle pour de la vie. Oh Padre Santo. Clama, clama a tu Dios. Priez, priez bon Dieu là. Clama a tu Dios. Relez dans bon Dieu là. Clama a tu Dios en esta noche. Relez bon Dieu là soir. Clama a tu Dios, clama a tu Dios, iglesia, clama. Relez. Cristo, yo te amo. Aleluya. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Alabanza a Jesús. Alabanza a Jesús. Yo no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera. Clama, clama a tu Dios. No te enfoques en las dificultades. No te enfoques aquí, Maisaya, en lo que para usted es imposible. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido. Cambio de manera de pensar. Ocupa tu mente con Dios, con lo que Dios quiere hacer con tu vida, aleluya. En el nombre de Jesús, clama, clama a tu Dios. Un momento más. Dios bendice estas vidas que han pasado, Jehová. Bendice estas vidas.
gloria al Señor, aleluya. Cristo mi estimado. Oh, te damos gracias, Señor. Cristo mi estimado. Alabanza a Jesús. Oh, clama, iglesia, sigue orando, sigue orando, sigue orando. Mandamos saludo, aleluya, al reverendo José Medina Arturo allá en Guyana Francés, cuando le mandan saludos. Alabanza al Señor. Mandamos saludos a nuestro hermano Máximo que está allá en República Dominicana. Alabanza al Señor. Carlos allá en Colombia, Dios te bendiga, Carlos, ricamente. Nos mandan saludos también para Hetty Burgers y para Ronchi Richard. Alabanza a Jesús. Y vamos a orar por este grupo que está en el altar, aleluya. On a prié pour groupe ça qui devant l'hôtel là. Y vamos a orar también por Anjomar Anthony, que va a ser operado el martes. Nos va a hacer oración para Anjomar Anthony, cuya Mars lo va a operar. Ora conmigo, hermanos. Priez ensemble avec moi, frère. Padre celestial, Dios de gloria, Padre, te pido por cada uno que ha escuchado este mensaje, Jehová. Oh Dios, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, encuentre un lugar en cada corazón, Dios mío, Jehová. Que esta palabra, Dios mío, Señor, puede ser meditado, Dios mío, Jehová. Y cualquiera que me encuentre en cualquier situación similar, encuentre fuerzas para levantar y seguir haciendo lo que tú has llamado para hacer, oh Padre Santo. Padre, te ruego, Dios mío, Jehová, por cada vida que hay aquí en el altar, Dios mío, reprendo todo espíritu de miedo del futuro. ¿Qué será de mi futuro? ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será de mis hijos? ¿Qué será de mi esposo, mi esposa? En el nombre de Jesús, rechaza eso. No te dejes guiar por un espíritu de miedo. No te sometas al brazo del hombre. Somete a Dios, aleluya. Haz la obra de Dios. Que tu mente quede libre ahora. Libre para ver la gloria de Dios. Dios tiene provisiones para usted. Dios tiene salida. Levántate de esa situación. Caminas a tu llamado. Dios te llama en esta noche. Levántate, Rabaque y Suecaya. Caminas a tu llamado. Y Rabaque y Suecaya. Y Rabaque y Suecaya. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios. Bendice tu iglesia. Bendice cada hermano, Señor. Tú conoces la situación de cada uno. Mando palabra de sanidad. Mando palabra de aliento. Toca cada vida en esta noche, Padre. Recibe de Dios, iglesia. Y Rabaque y Rabaquiba y Suequiba, mamá, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera. Alabanza al Señor. Si no hubiera conocido
Dios que me ama. Gracias, Padre, gracias. Dele gracias en esta noche. Dis bon Dieu merci à Dele frère. gracias por su palabra. Dis Dele merci gracias por su parole, dis merci pour parole, pour presencia. présence. Gracias, Padre, gracias, Merci Dios. papa, merci Gracias, bon Dieu. Señor. Merci Seigneur. Gracias, mi Dios. Merci bon Dieu. Toda honra y toda gloria es para usted, papá. Toute gloire, c'est pour vous, Gracias, papa. Padre. Merci. En el nombre de Jesús. Au nom de Jésus. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. Aleluya. Regarde, chita bien-aimé. Dios es bueno, Dios es maravilloso Bon Dieu bon, bon Dieu merveilleux. y Dios es grande. Bon Dieu grand. A su nombre la